action aid yes o mo ahyase o mo de ne magu akwam na enhwehwemu nso aba beto dwankwansia weremfo a esi e wo yakwan so no abosumi nsia entem enkwansia esi wo yakwan so ne nipa 842 ena nam so ahwere wo mo enkwa ene ye crude oil sensem no ya na ho ntotoe nsikasem ne so atekakra e wo ba bi o mo tu no eno so the finder e de ho asem aba Mama can say, give us scientific herbal clinic for that one. They did the work at Tiffany Seminary, bro. My text message in bro on 1760. Now, yes, you even Jibre and can come give us cold capsules. A year, Mama, I feel cool, so free, and also to a separate copy at the amount. Sisi, Yansua, a bow, a Messiah, only to me if you're preoccupied. Sounds like say, give us power capsules, a mountain car, a tiapo, say, we are bear memo, and which is maybe an idea to say gonorrhea, and I say, a year. Nemu yadie bia no hawa give us power capsules so bo give us herbal mixture say jaundice wonu mu so ato malaria na typhoid ni so di unya and also bo kwanso nkoso kra fre number C 0543 222470 and 0506851135 now give us for any so na bibia intimi enkoso. The New Statesman say MPP leadership urged to unite for effective 2016 campaign, and Ghana could end up the Greece way if borrowing craze is not stopped. The big one, coup at Flagstaff House. Okovan deployed to replace Mr. Arthur, and economic growth down 2.3%, budget deficit up 7.3% as government seeks to spend extra over 865 million Ghana cedi. Okuvan deploy. EMA boss. Yo, kidnap mu nipa ba ko no. Multimedia nipa ba ko no. On your feeling guy na asakro di be gire mu no. Eno dey cooling high. Yeah. No di asakama. Etena the New Statesman dey aba no say panyufo bi. Yes, me say dey. Ewura mu. Panyufo wura mu. Mpanyufo bi o mo ka bi a ewom na say the New Statesman dey asem bi say. Wo bo wura mu so say you can confirm. You can confirm. And what you are to no so. You can confirm. And can confirm. You can confirm. Some panyufo bi o mo ka bi ewom ya say first lady kura ka ho. Ya me soa. Ni esi o mu duemu a say misata ebesi nchen. Say vice president na me boss. Timi ababe sanai. Ni ese papa misata na yire mami tili. Owura yire misata. Na semi okoka fa chalk hu kra na ne ma asem no eye deja na omo kan si yanka yan we obetima second lady mo nsi nchen na Dr. Okomra tini amanfo wure mu a minim de nti omo ka bibia no mde mesoa aba be wurem se mesoa ni kunu ne mampanyin ti o ya munyini firim wahu sompa hema Dr. Mrs. Lodina Mahama mo kan na mo de na ba be wurem se eno oye wiodom ono odwene ne ho sa bere kura so waduru ayi a wo ye na dwuma no ne na ya ne na na fe eden wo ka kire ni kunu se wenyi pa akwasi emisata no wonfa Dr. Okonse ho na New Statesman de aba na ni ode atu dwa biem wo hwe se ne a Ghana yen sika sem no wo se aba na kire se eniemam apagya kakra na so sika ye die wo de toto ne ye nya ne ho a na tibi se ne Ghana ya mobra e wo kwa bia so nti the New Statesman de nsem bi no maka we ho a anopenso de bae kwabna. Okay, kind you almost a jana and I want to be in swim. Kayan. Ew. Okay. Ew. Kain. Kwabna manfo ni misa wo son wa wo. Ti asem bi wo ho anya akokoduro ni we kan ye nko na ye den abenum. Daily Heritage what was we there abenum. Ya abenum. Ananum. CD is doomed. Minority predicts as Finance Minister presents mid-year review of budget statement and reject gays, our media leader, feces to be recycled as drinking water. Now, story by Philip Anto, the managing director of the Accra Compost and Recycling Plant Limited, Reverend Dr. Richard Amponsa, has stated that from the beginning of February 2016, human excreta, liquid waste, will no longer be dumped into the ocean but will be turned into potable drinking water for Ghanaians. Dr. Amposa said next year,
The company will begin full operation of processing all liquid waste from Ga West Municipality, Accra Metropolis, and other parts of the country. He said the solid part will be separated from the liquid and processed for drinking. And you want to say, most of the ball la bayan kania ami yedem. Says ye dum kania da na ayi binia sorry. Ayi toilet ya. Most of the bayan sio. Enti maka sorry. Wahu. Ejananya most of the bayan siami ya numi. Wasa se date kura ka ho kwabna. Say nyame ya Adom February next year. Na say adura wie. Ojefo bosom enim. Ni ya sha ase de ayi janan. Oh sorry dear crana omo de beyen sua me yanom se na anu ye se Obama se Bush o se mpanyimfo ni binum bi wo America ho I see omo de sa de na ye ensuo mineral water na wanom okay nti ye be hunu se we na omo de aye pa na omo nka nkire ye oh why not say definitely yes o me kire ye se ensuo we ye de bini na ye nti definitely we know nam tese okọ marketer o mechiro se nsuo we se ya nsuo o yenko chiro nsuo de ye nsuo a onum nyina nem neti be bi efiri nsuo wo afa de yenko chiro nsuo se nsuo we e de agyanan na nsuo we ya tu fipumu nsuo we ya tu human rights abusement ro mo de maye sa o di bina ye nsuo a o de ma me hunu menum amenum nti ese de February Ghana fo yanya wuradi se wahu edum so ne ahokyere ni nyina no wo mo sa be ma ye eyi anum o eti ba me hwe Daily Heritage ebe den wan Adom no de abehye ho no CD is doom asa aka ho se ye CD ne de se de ne atete apansam kra e no de ho asem e de aba se nra yi owura setepe na asem a ni nchechire mu okaka fa yesi kasem ne ho a e no de abetu na se Adom kuma ne kirem so ne ba bia duri de Ghana CD no ayaka ya mobra the publisher MPP for Tema West is also the doors. That's a story in MPP stories. And as MPP for the Omutimi Yeni, Nanu and see a frasem was Sunyan High Court. One age, lawyer Ben, Ejram, the MPP, a lawyer for me and so, Quabana. Not to Obi. Nada. To any Koyo, and no be sorry. Lawyer or you, what I was saying, sorry. I know be why. And Nana, a regional chairman, no lawyer. So much me. Not here. Papa be almost on na. Obejina mu a party in regional secretary. Secretary, so na bejina mu a party. Ya say. So on the free SK buaf. Not here. Omo miensa. Me chi omu nyina. Nti judge ni so bisa say na omu nyina na party ba ko na omo wa na. O tibi bisa omo. Say party ba ko na omo. No, me say dey. Omu nyina o party ba ko. Nti na ba dey course dey. E chirasem party na Asem. Sir. Asem. The publisher. Carlos Boys won Nanado. Dear Beam. I don't know man in Kwana. Hey, almost so many lie say Nanado eta na toshi echi. Sana no omo organizer no. Yane ne kasa wa Adom FM. Na de no mo so mo. Enu waso ma te say kuku dam binom. Ade na mo pese we be ko. Mo na mo di akire pi. Ade na mo pese papa be ko. Ade na mo sini kwai. Carlos. Sentina ono so nkrofo ani abere no. No, dia nti no mo sini kwai. Se de se o ma bie kwan nim so obi anko. Nja no mo tata ne se ade onu hu. Ade wo so obi tata obi ana. De bia no wasem ba radio ni TV so ni pepe nti nim nipa. Na nyi ni se bia nipa bi so na eso jagum. Se organizer ne be kan so o ma te se kuku dam MPs ni nyina e ba be tai. Na to si akire omo de omo twa wo mo. Na nya MPs ni na be to aba. Ba de omtimi ba ho. Na gro ne fom. Enu na metie eyina. Na mfo bi frem free tema. Say MPs dodo na abegu. Na mzade omo ye by election ho ana. Se na no so amedie kura opposition fo bi NDC fo kobo ayi. Se chairman sa bo situe na nya nwanwa. So ahu. Enu omo kan se ni omo mra. Na omo kan se na atoshi. Wo ni pa abeto no kura se nam so no we majority leader. Na abetu ne se banche. Afedi osuro. Sa na omo kan omo bo ameso meboa. Well, Daily Graphic near this story so MPs eulogize Professor Mills and Tekpe appeals to Parliament give us 865 million Ghana cedi to spend on pipeline projects. But minority says government will plunge country into recession.
the daily graphic also the aba into okunyini daily graphic na sem eno no ora se tepa o hwe yensikasem eso edema yo my ganemo eno wasram na se bedware pa sa mo mpre so mo fa mo sansen krata ase na se minya Ghana cedi no aha nwotwe aduosia enum 865 million Ghana cedi sa mawie se minister pa wo so de niam egu akwamu na niam bebre hyehyehye pipeline mu a on se ayi kwabena mu si so anu mu ni ska no sa anom ka kire gas no se wini sika wo dofo enim se wo do no oh tepese niam ideas se wo no tepetiri mu a akwose se pipeline tokuro binu mu a sankalense ka 865 million Ghana cedis eja wajo nka Ghana fo be yebebo yensam abia hu sa ideas se pa de wa ba ni tirim eti wo mo empene so nti e ho asem na ode kwoto mra se bedwa nanim na de he na enura na so se enura se mampanyi mos nyame fa de kransi ote ase a e ka no wodi na woda em se 71 years ana bisa e na fofia ntwata wadwa ne e kan sei no wadware abamo ya wode anya ne ba bi kro nti enura na mra se bedwafo no o mo san afa akonya ne so aka no a na kwabena se o ka komu a ene yese wa wunia okuje to ablakwa honorable so no ujire mind for north to one and south oh and wo bo mampanyi mil sabaso se nipa no wan sere won kasa boy action man pa odin wo bra ne ho ase asumdwe hene en wo kan de bo na baso she na ni monyam ni ase wona ni monyam fo se che me sabosu sore ye no se madam fo na wo abrakwa kra dia se wo yesu kwa no ma wo ya na wo ba mrase bedwam dabai wonu se che me sabosu atere fie ho efiri ayi se 92 se hene ebesi ne na wo na no ya ba ye kansam ha wani sa arai okuje totobo na kansam te se dia mampanyi mos no yesra abofo ase mampanyi mos yesra abofo na ni eja se ye dwe wo mrase bedwako o okuje tonya abotere kasama te se de papa fi bia li ne ho na wiase nipa ye nipa kwabena nipa ye nipa anya bia enfonso ba ku mienu bi e do papa no na so ni nyina mu no wo mo eye nhyehyɛ e de kai mampanyi mos. Well, the Bokata Tiffany Semeja bro give us scientific herbal for one other man bro and actually Asem Kesee Rock Clinic Limited Adaroma ye kan wi ana fi ko gina Asem Kesee ye kwaba ye ba ye bidin komo. Yasaba 1760 text message line if I bring energy brain to making kan and farmer my main house say do the online stories bro Rock Clinic Limited one of the rock garlic mixture wo hona na sitachi chu 93 and no no akoma bo periperia na say entishe wan so di unya rock garlic mixture ebo malarock to malaria say rock tonic and so no mato ebo ana laxative no rock laxative no so no say eye koko na di unya na oyem na atima eno so bo akwan so for rock for on 0244183230 one other remark and eye online stories no bro ebia na open no bi nso ato Nana Boache, Kobedia, Repage Ventures, Republic Pharmacy, Kings Walk, and a Sam Pharmacy, Nisi Pharmacy, so Unyabi Ato Ewono. Accra, so Adenta Pantan Junction, Medina, New Road, one by an Anglican, sorry, no Nafi, Kumasi, Alaba, Abu Station, one is Cafe, and a Shenim. The Didi Kind, my joy online, and Eddie AD Kind in Semaodua, to Jano Pay, a honum. Okohonoma bohu de ekoso ewo Ghana ene afana ina anopai de Asem Kesee ba ko todwa ewo Joy Online ni also cholera scare hits Cape Coast as refuse and Gulf City if you want some atwa nya djuma keto afu fa ba bia wo man mu a if you want some no ebu akanta mo man mu so ehun de so one ewo Infinity Cape Coast Joy Online say cholera scare hits Cape Coast as refuse engulfs city. Enya no kwa ana be won nsem dodo na so twagu honoma eno so esese utimi hu de ekoso ewonom ebini robotic surgery linked to 144 deaths in the US. Wow. Eno so wasem enya chefa ewo Joy Online and wasem quick one. Yabeko
na yakojina Adom online so ehwen nsɛm ahodo a etwa egu honom opɛ de ekoso ɔman mu na opɛ bia so nkɔ abetima ko hu a Adom online fetish priest detains corpse at shrine and the asem dey see o dai eno le mo mu nkɔ hɔ yes obi akɔtɔ bosom afiri baabi enemrem se ya saa de no bosom afiri baabi ai e de akosi ni fie yes wo gye no kra na nipa ne se asem besi o wasi o nya hwe no wagye e na ne baba you be 60 years na to enu wawu ni yes e wo so mu ye ho amane e na efunu da hɔ be nansa you can imagine and some people wom to do mo nkɔ Adom online.com. All right, so another one here, I can audit voters register within 6 months. Queen Mother, and also the same way. Nana Akosua Frimpoma the second. Nana Nekase Naima Nekase. I can audit voters register within 6 months. Queen Mother. I also add the Nanuatu voter register and Sensema. I teach you New Patriotic Party for Ekase say easy. Ko chairperson for Frawabano on her na powerful on only in such a case emblem. And this one says that Okomo say Hezekiah Walker to headline 2015 Airtel Adom praise. I know the idea down untimi emposa argument. Nano dana Adom to me I say me power for nyumuni Adom to be free di kwa mekai na eba so kama aba wo so mu a cake Franklin ono e we dey so dey otim say ebe ye adutwam kra Ezekiah nti rock clinic adaroma and the online stories e dey abro mameka so one no bi say mala rock tonic rock cool laxative on the abedwa so e boama nipedua no edi eye fusane kama pebito rock clinic limited Accra Dental Pantai Junction Madina New Road one ben Anglican asori Kumasi Alaba Abu Station Sika if you want need any show Okanshi Nana Boache Kobedia Repash and a Republic Pharmacy afi Kings Walk Cove Sam Pharmacy and a Nisi Pharmacy. Friend numbers 0244 183 230. One other room and the online stories abro yeko na yakutwa wa ba yeba Danfuja Herbal Products one other room the Asem Kesee bro yebekwa kugina emrahye bedwam enra era sectepe or the minor seek assembly mwa obehia yekọ anim as of minor ekoto dwa nsema hodo epie no ehon komo anibedi yekọ aba